thlir tu lengai thatu ten zawain chi bai vek ule voin hi menili sang ni le somni paruk tho tan ni a football news kan tar lang le don ani ni zana khan Mizo tera kan en tamber English Premier League match somthum le pangana khel ani a he in khel hian poimo na deuh mai nein pathian ni zana hian in khel pathum a oma heng in khel te hi in khel mu nom big in khel ngai ven lo big tia kat soi thei ta jinga mi vek kha ani in khel ma sabera Bournemouth chon Crystal Palace sithum fain an ne a he in khel hi Bournemouth tan apoimo na em chu Europe khobol pui in elna anin lan le lan lo shiltu ani ni zana ne nan chanta ka wangin Bournemouth thian khel somthum panga tangin point somnga le pahni an mu a tundin muna heti alandana chuan UEFA Europa League khel theidin muna anding me ka chuti lain Crystal Palace tam hian khel somthum pali tangin point somli pathum mu in league table a som panga na an omme ka an tol thuzela ni chuan an hnuaya Nottingham Forest point somthum pakwa mutu le Tottenham Hotspur point somthum le pasari mutu te hi tal chok thei tura langai an ni a an ni tan English Premier League ka in hamtan an du ani chuan chaklo reng a thiang lo nisan in khel zinga in khel nga event lo ber ero zandaria takhel Darren England a enkol Old Trafford Manchester United le Liverpool in khel ani hein khela hian tranga minute rukna le ka mathis kunia chuan Manchester United tan ma hruaina goal akhunga he goal hi Benjamin Sesko chuan minute som palina achun zoma first half a chol meu chuan Manchester United fans te an pong pora WhatsApp status le kongsang sanga Manchester United fans te anin lar chuti line second half tana ni a Dominic Szoboszlai chuan minute somli pasari na a ama dialo ball paswal nang chingin thatak maya khal phein defender Harry Maguire le hi ventena andan kara Diego Dalot kapkara pet lut chungin Manchester United gola khunga 2-1 ani in khel boru ka sangsot Dutch player Cody Gakpo chon minute somnga parukna goal khung chun zomin Kobe Mainu minute somsari pasarina ron lar lo se chuan United antal boy titi tia soithei ani Hein khela hian Michael Carrick chon 4-2-3-1 formation mangin hetiang hian player te arema Seni lamen son goal vengin Diego Dalot le Luke Sote defender siran oma Harry Maguire le hi vente defender laya omin Casemiro le Kobe Mainu te midfield anin kopa Brian Mbeumo Matheus Cunha le Bruno Fernandes te tlarma omin ahma bera Benjamin Sesko chu minute somli panga chung in khel tura dalu ani Liverpool manager Arne Slot chuan 4-2-2-2 mangin hetiang hem player te arema Woodman and third goalkeeper first Aaron Chantirin Robertson le Jones te defender siran oma Van Dijk le Konate te defender laya omin McAllister le Gravenberch te defensive midfielder an oma Cody Gakpo le Frimpong te attacking midfielder omin Foreign West le Szoboszlai te center forward atan dalu anni thung ani in khel pui thlirin Manchester United ain Liverpoolin kong enkima bolan chang tamzoka zazela somruk pani point pariat bol changin Manchester United in zazela somthum pasari point pani bolan chang thunga Manchester United lamian shots voi som pariat an ne changa voi ruk tar ke ta kalin corner strum thuman lo chuaka Liverpool lamin shots voi som pathum an ne changa voi nga tar ke ta kal thungin nizan in khelzo nu hian English Premier League ka tebula pathumna le palina te anin thlau ta hle maya Manchester United ten khel somthum panga tangin te hian point somruk pali an hlo chuak ta a Liverpool lam hian khel somthum panga tangin point somnga pariat an hlo chuaka match thum che khel tura opto chungin point ruk lain anin thlau ta a makve mai chu English Premier League ka pakhatna tanga pangan te hi point ruk thlawin tundin mun anin thlau me ka Arsenal point somsari paruk mu in pani na Manchester City point somsari an mu a pathum na Manchester United in point somruk pali mu in palina Liverpool in point somnga pariat mu in Aston Villa po in point somnga pariat bok an mu a Bournemouth chuan pangana an thluk lo na hi point ruk pok ni le in point somnga pani an mu ve mek tunga hetiang ang hun hi English Premier League therlawa pok thil thleng kha tak ani nge in arin om
ni zana Old Trafford inkel mu nom zeta gol nga alu na inkel hi mitam tak chuan English Premier League hian tlar hnung ven phui lampang an ngai tha ta ni tia soitok te po anom ve bok chuti lain a mitam zokina an soya chuan gol lu tam hian mizo ta chuan mu nom kan ti zoka khateng inkel ka en kan cha kan tia soitok anom ve bok ane gol ma saber lu dang ha enta ila United in bulan tran tra a mates kunian boxunga ball ake veilamin ape nilo ake dinglamin apeta chumin nu aron perle veilama apet nona a gol mai theilai ka apuya Brazilian danglam naka aron lang le ta a tin minute som palina counter attack manga annora Benjamin Sesko gol khung kha mitam tak chuan Bruno Fernandes a siam sakemo anti man lekleka chuti line Liverpool keeper Freddie Woodbell Sesko ka afon nam perzong nia ngai ani ta ka wangin Bruno Fernandes ana English Premier League season khatchunga assist number record voisom ni Kevin De Bruyne le Thierry Henry tana an siam ani rol na tur chu ani rol thailo pha ani cholong hua Liverpool goal khatna Dominic Szoboszlai akhung do na aril rufim je khalo enta ila mual dinglam sira trangin amadielo an apaswala kami apaswal na munka halfway line mizotana kan share thiam dan chuan center ball a kan tha na khalai muna trangkhana ni a akhal pheya kami akhal pheikan amadielo atlan let ngala kobimai nu atlan let ngala tin a defender sira ompani Luke Shaw le Diego Dalot ten tlan leta defender laya Harry Maguire le Heaven ten tlan luta chuti line veilam sira ani a etek tu ta na veilam sir a inveng tu ta na dinglam sir ni si Diego Dalot lama akhal peya Diego Dalot karapet lutin senilamen sadan thailovin Dominic Szoboszlai khana pet kola cutting ang goal khaju Dominic Szoboszlai te ang player theina nei sang big te chuina an khung thei ni ingashia chumi nuwa United goalkeeper senilamen pass wala chonga Liverpool in chance sanin siam nuwa Cody Gakpona aron khung ero khachu a goal van tang ti soi thei ani in khel top lama kan iat som panga pel to nu iat som paria ta chonga Kobe mai nuana goal aron khung khachu Stratford and mipui a khat tiang ang tam lutuk ka chuan goal ro pui big tia soilo thei ani lo team ni tena shots an nei bel khom hi a thatnem le maya voice som thum le ni zet ani awangin kha in khel kha aro pui zolani Manchester United thian kum som zet English Premier League ka azonin Liverpool season khatchungin an hne na anita a kum som nuwa an hne le na masaber ani tin he am hne na hian kentel pakhata nei chu UEFA Champions League khel turin United thi mun hi man omta a English Premier League ka pathumna din mun tuna an hau me ka hi pathumna ai niam apo om theina la nei ma se English Premier League ero an khel don ti achiang ta ane English pachal Michael Carrick chuan interim manager ani chungin English Premier League ka Big Six club kan ti te Liverpool Arsenal Manchester City Tottenham Hotspurs le Chelsea te ande tavak mayani hetiang ang record ti Manchester United faparang kachak Michael Carrick atan aro puya inkel zo nuwa an komna sang-sanga tu soitan tar lang ta ila Sky Sports ne na hetiang hiana soya manager ni hi thilhar sa takani a he na chel hi katan chuan thilthar anilova thil natural tak ani ti in asoya it feels pretty natural tin a soi helani tin hemi nuwa hian BBC Sports lama player thale staff thatak kania kanin zom na hi a thale a special lenity in a soile boka the independent ne na chuan in khelma in Sir Alex Ferguson resell lo thu ka ria a kalungai hle maya chuti rolin he in khel result hian ati lim ngel ke pe sei ti in apu lui chanchin a soi boka goal.com ne na nanget achel le chello chungchang chu aba thu ni lo le tuna adin muna alung oi thu Michael Carrick hian asoya player ni lai po a chongkam kha da lo tak mai athu soi tura film khur taka soi thin Michael Carrick chu
manager ani nuwa po atong pong lo hle maya inveng takin midang te tana donson nuam tak thu achak chuak ani ni zana inkhel mu nup tak pakhat a oma chu tlak lau Spurs le UEFA Champions League khel nge tum Aston Villa te inkhel ani he inkhela hian Spurs one sinni sikhatin Aston Villa lakha ne na anchanga he inkhel hi andin mun siam tu pakhat ani he inkhela hian minute som pani nalaka England midfielder Atletico Madrid atanga anlak lu Chelsea midfielder Louis Conor Gallagher chuan mashuaina goal a khunga he goal hi Brazilian Thyssen kai player ngol le thin cheve tak mai team tana poimo MMC Richarlison chan minute somni pangana chun zoma Aston Villa tan bende chon minute som ko hun pek bel minute rukna sifur asu thenthung Spurs in bulan tran tra minute som pani na Conor Gallagher an mashuaina goal akhung hi minute somni pangana ma testela cross atangin Richarlison na chun zom khachuan Tottenham Hotspur sen chak nge do ne chiang takin an chak to ne Aston Villa Unai Emery and Col hi an sopsep avarin omta ve tiangai tu umma se Europa League semi-final khel turla nei Unai Emery an atim te athak danglam na sa a player pasari set athak awangin English Premier League a result tha nei lo pha a chuti line emi bendo chuan zangna domna goal akhung vele thung ani Roberto De Zerbi noya Spurs in a zone in Premier League match nia ne nan changta a hei hi Spurs so tu tena De Zerbi an laklu chan kha ani a tin a psychiatrist te po an la hi ni in mitam tak chuan an soya English Premier League ka in ham tang tur hian Tottenham Hotspur sian tundin huna thapui thoa an tran le zual angai awangin he thutluk na hi an siam ta ni in an soya apom hle English Premier League match week 35 khel zo alani lofa zanina hian zantir le zantop zanlai hola inkhel aum le dona he inkhela hian Chelsea le Manchester City ten in Londona pressure nga takmai Manchester City in zanina hian ne na anchang lo ani chuan Arsenal out home aring khopin arin oma Manchester khopui angor lo theilo ani Arsenal in rini zana ne na anchang kanti doka he in khela hian second half a Bukayo Saka lak chuani in Declan Rice ezele Gyökeres te po lak chu avek an ni a he hi achan ber chu thole ni zandar som pani le chan vea Champions League semi-final second leg Emirates Stadium Atletico Madrid an lo mi khwal huna ne na chan nge du a Arsenal in no mo an la choi lo UEFA Champions League no mo hi Mikel Arteta Arsenal tan a choi ani ngat chuan manager ro puiti in kan soi kum khuwa to anga English Premier League bika hun thatak mai an nei meka tundin huna hian goal difference palia Manchester City aya an santak awangin hetiang angzela an chaka goal an khungtam zela ni chuan Arsenal kuta hian English Premier League no mo hi kan hlan lawang ti soi theani lowa an fixer hi Manchester City ain anem jok ane Arsenal tan an season masabera go somni chuang khung thei nu nung ber chu Alexis Sanchez de in ani hian sang ni som pali som panga season akan akhunga hemi nu hian Victor Gyökeres akhung vele ta a he a goal khung siam saktu hi Leandro Trossard ani a Trossard ta assist po ka assist pui tak ani Victor Gyökeres ache thatok lo te soitu omma se goal som ni akhung tling thei awangin ache tha ti pon soila min pompui tu in than min arin om Italy Serie A lama chuan Inter Milan an champion ta a Spanish La Liga lama ni se Barcelona champion turin andin mun a thaven von te hle a French League 1 lama ni se Paris Saint-Germain champion turin kai berni in German Bundesliga a lama Bayern Munich an champion ta a tundin muna champion tour la chian lo na chu English Premier League ni in Arsenal le Manchester City ten in ummeka pathumna Manchester United tan ero champion beisena goal a eng to lo thung ani tikhan football news speak kan du tok lenga voi khata video seilu tukhi clear tu le ngai thatu te tan lo nin om pal thai awangin khamichina hang kan du tok ton ani kan video tamin lo clear sak thina wangin in zawai chunga lom thu